поражение. Rusia merilis rekaman video detik-detik konvoi militer Ukraina dihancurkan rudal jarak jauh Rusia. Koordinat konvoi dari drone pengintai yang ditransmisi ke ruang kontrol. Selanjutnya rudal jarak jauh presisi tinggi meluncur. Demikian keterangan video yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Tribun Timur Sabtu hari ini. Приготовить к взлету. Взлет. Выхожу в район по заданию. Расчетное время до цели 5 минут. Цель 125, поражение. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.